Ćao svima! U današnjem videu objasnit ću vam kako se najčešće izvode spušteni plafoni od gips kartonskih ploča. Pokazat ću vam proces pravljenja metalne podkonstrukcije, šrafljenja tabli i stavljanja ispune. Osim toga, saznaćete i šta vam je sve potrebno od materijala i kako da izračunate njihove potrebne količine. Pa vam ovaj video može biti koristan, čak i ako ne planirate sami da izvodite radove, već nameravate da zovete profesionalnog izvođača. Tehničko rješenje koje ću vam demonstrirati sastoji se od metalne podkonstrukcije u dva nivoa sa jednoslojnom oblogom od gips kartonskih ploča debelih 12,5 mm. Podkonstrukcija u dva nivoa čini plafon vrlo stabilnim i zato je jedno od najčešće primenjivanih rješenja. Ova podkonstrukcija izvodi se pomoću UD i CD profila. Slovo D u oznaci potiče od nemačke reči Decke, što znači plafon, dok slova U i C ukazuju na oblik njihovog poprečnog preseka. Ako vas zanima da saznate više o profilima i gips kartonskim pločama, pogledajte video čiji će link upravo izaći. Osvrnimo se prvo na šemu podkonstrukcije. Od UD profila pravi se ram duž celog obima prostorije. Na ovaj ram postavljaju se CD profili koji se vešaju o visilice pričvršćene za stari plafon. Ovi profili čine gornji nivo konstrukcije i zovu se noseći profili. Zatim se u ram od UD profila postavljaju opet CD profili i to pod pravim uglom u odnosu na noseće. Ovi profili čine donji nivo konstrukcije i zovu se montažni profili. Noseći i montažni profili povezuju se pomoću krstastih vezača, a na kraju se u montažne profile ušafljuju gips kartonske ploče. Da rezimiramo. Gornji noseći profili kače se za stari plafon pomoću visilica i oni služe tome da pomoću vezača nose donje montažne profile koji služe tome da se u njih ušafe gips kartonske ploče. Noseći profili stoje na ramu od UD profila, dok montažni profili ulaze u njega i nalaze se u ravni sa njim. I noseći i montažni profili su po tipu CD profili. Prvi korak je postavljanje rama od UD profila. UD profili pričvršćuju se za masivni zid od cigala pomoću ukucavajućih tiplova. U slučaju da je zid izgrađen od šupljih ili mekih materijala, koristite tiplove predviđene za taj materijal, a ako ih pričvršćujete za drvo ili metal, koristite vijke sa ravnom glavom. U svakom slučaju, međusobno rastojanje između tiplova ili vijaka ne treba da prelazi 50 cm. Neki proizvođači isporučuju UD profile sa već izbušenim rupama za tiplove na adekvatnom rastojanju, ali ako to nije slučaj ili ako vam pozicija fabričkih rupa ne odgovara, uvek možete napraviti novu rupu u profilu pomoću burgije za metal. Kada pomoću lasera ili libele iscrtate visinu na kojoj treba da dođu UD profili, prislonite profil, obeležite rupe, a zatim ih izbušite i pomoću tiplova pričvrstite profil. Neposredno pre pričvršćivanja UD profila, duž njegovih leđa možete zalepiti samolepljivu polietilensku dihtung traku odgovarajuće širine, kako biste poboljšali stepen zvučne izolacije izvedene konstrukcije. Vodite računa da se pozicija neke rupe ne poklopi sa putanjom strujnog kabla ili cevi, kako ih pri bušenju ne biste oštetili. Na kojoj visini treba da se nađe ram od UD profila? Maksimalna visina na kojoj UD profil može da se nađe mora da bude takva da CD profil noseće konstrukcije koji se stavlja na njega ne smeta instalacijama koje se potencijalno nalaze iznad. Pošto je CD profil visok 27 mm, to znači da gornja ivica UD profila mora da bude barem 27 mm ispod najniže tačke instalacije. Drugim rečima, donja ivica UD profila, koji je isto širok 27 mm, mora da se nađe ispod ove najniže tačke barem 2 puta 27 mm, što je 54 mm. Ove brojke nema potrebe da pamtite, dovoljno je samo da na licu mesta isprobate koja je to visina na kojoj staje UD profil sa CD profilom položenim na njega. Koliko vam je UD profila potrebno?
Kao što sam već objasnio, pomoću UD profila pravi se ram koji ide duž celog oboda prostorije. Kako su UD profili dugački 3 metra, potreban broj profila dobija se tako što se obim prostorije u metrima podeli sa 3, pa se dobijeni rezultat, ako nije ceo broj, zaokruži na prvi veći ceo broj. Profile možete skratiti na potrebne dimenzije pomoću brusilice sa rezom pločom za metal ili pomoću makaza za lim. U mom iskustvu lakše je koristiti brusilicu nego makaze, pogotovo ako radite sa profilima izrađenim od debljeg lima. Vodite računa da i najmanje parče UD profila bude pričvršćeno za zid pomoću barem 2 tipla ili vijka, jer u suprotnom ono neće stajati nepomično. U ovom stanu nije postojala ventilacija ni u kupatilu ni u kuhinji. Kako te prostorije nemaju izlaz ka ulici, ventilacija je sprovedena duž starog plafona do dimnjaka od kaljeve peći koji se nalazi na suprotnom kraju hodnika. Spušteni plafon izvodi se u ovom stanu prvenstveno kako bi se sprovedene ventilacione cevi sakrile. Kako je ovde reč o salonskom stanu, originalni plafon izuzetno je visok, skoro 3,20 m, pa će visina plafona nakon spuštanja ispod cevi iznositi čak 3 metra, što znači da će plafoni ostati salonski visoki. Sada je na red došlo postavljanje nosećih i montažnih profila. Kao što smo već rekli, i noseći i montažni profili su po tipu CD profili, a razlika se sastoji u njihovoj ulozi unutar konstrukcije. I jedni i drugi profili prvo se skraćuju na potrebnu dimenziju, a to je 1 cm manje od izmerenog rastojanja od zida do zida. A u slučaju da je rastojanje veće od dužine jednog celog profila, dva profila mogu se spojiti u jedan duži pomoću nastavka za CD profil. Noseći profili postavljaju se na ram od UD profila. Ali pre nego što se noseći profili postave, potrebno je postaviti visilice pomoću kojih se oni kače za originalni plafon. Kako odrediti pozicije nosećih profila i visilica? Noseći profili postavljaju se paralelno jedni u odnosu na druge i glavni faktor koji utiče na njihovu krajnju poziciju jeste maksimalni dozvoljeni razmak između dva noseća profila, to jest njihov osovinski razmak. Na sličan način, pozicija visilica određena je maksimalnim dozvoljenim razmakom između dve visilice duž jednog nosećeg profila. Dakle, da bismo odredili pozicije nosećih profila i visilica, prvo moramo odrediti osovinski razmak nosećih profila i razmak između visilica. Na koji način se to radi? Za početak, ne postoji samo jedno ispravno rešenje, već više dozvoljenih varijanti, jer se ove dve veličine nalaze u odnosu međusobne zavisnosti. Na primer, u našem slučaju, kada se postavlja jednoslojna obloga od ploča debelih 12,5 mm, ako je razmak između visilica 120 cm, osovinski razmak nosećih profila ne treba da prelazi 50 cm. Ali ako je razmak između visilica 100 cm, osovinski razmak nosećih profila može da bude i veći, do 90 cm. Tabelarni prikaz dozvoljenih vrednosti razmaka za datu klasu opterećenja dostupan je u tehničkom uputstvu proizvođača. U praksi, kada je reč o malim površinama i kada situacija to dozvoljava, ja obično koristim i nešto stroža ograničenja od preporučenih. Važan faktor pri određivanju finalnih pozicija ima i dostupnost stabilne površine za pričvršćivanje visilica. U ovom stanu stara tavanica izrađena je od maltera, trske i drvenih letvi, iznad kojih se nalaze betonske grede. Iako bi neki majstori ovde visilice pričvrstili za drvene letve, ja ih uvek pričvršćujem za najstabilniju dostupnu osnovu, a to su u ovom slučaju betonske grede. Kada se na osnovu prethodnih ograničenja odredi pozicija visilica i nosećih profila, može se izračunati količina CD profila potrebnih za noseći nivo konstrukcije, kao i broj potrebnih visilica. Tokom izvođenja ovog proračuna treba nastojati da što veći broj nosećih CD profila bude u jednom komadu, to jest da se što ređe događa da se dva profila nastavljaju uz pomoć nastavka. CD profili proizvode se u više dužina, a u farbarama su obično dostupni oni od 3 i 4 metra. Postoji više vrsta visilica, a ja sam ovde koristio sidrene visilice na žici sa užicom. Prvo se žica skraćuje na potrebnu dužinu. Ova dužina treba da iznosi 1 cm manje od rastojanja između osnove za koju se pričvršćuje žica i gornje ivice rama od UD profila,
kako bi sidro zakačeno za nju moglo posle lepo da uđe u noseći CD profil. Kada se završi sa postavljanjem svih nosećih profila, na red dolazi postavljanje montažnih profila. Montažni profili postavljaju se u ram od UD profila i služe tome da se u njih ušafe table od gips kartonskih ploča, to jest služe za montažu gips kartonske oploge. Ali i pre toga potrebno je izvršiti nivelaciju već postavljenih nosećih profila. Ovo se radi pomeranjem sidara gore-dole duž žice od visilice, sve dok svaki noseći profil ne dođe tačno u ravan, određenu gornjom ivicom rama od UD profila. Za ovaj korak potrebno je koristiti laser ili libelu. Montažni profili postavljaju se pod uglom od 90 stepeni u odnosu na noseće profile. U slučaju našeg rešenja, razmak između montažnih profila ne treba da prelazi 50 cm. Također, treba voditi računa da se ivični montažni profili, to jest oni koji dolaze direktno do zida, nađu na rastojanju ne većem od 10 cm od zida, kako bi se u njih ušafili krajevi gips kartonskih ploča. Krajevi gips kartonskih ploča mogu se ušafiti i direktno u UD profile od rama i u tom slučaju razmak između ivičnih montažnih profila i zida može biti i veći. U mom iskustvu, šafljenje u montažni profil postavljen blizu zida jednostavnije je i brže izvesti u odnosu na šafljenje u uski UD profil koji pripada ramu. Nakon što se montažni profil ubaci u ram, potrebno je vezati ga za sve noseće profile koji prolaze iznad njega pomoću takozvanih krstastih vezača. Krstasti vezači isporučuju se nepresavijeni, pa ih prvo treba saviti kako bi zadobili potreban oblik. Savijanje krajeva vezača vrši se tako da metalna krilca na sredini vezača posle savijanja budu usmerena ka unutra. Kada se krilca nalaze u ovoj orijentaciji, ona funkcionišu kao feder koji steže i učvršćuje spoj između nosećeg i montažnog profila. Krstasti vezač treba da obuhvati noseći profil, a njegova krilca treba da uđu u montažni profil, pri čemu treba proveriti da li su ona dobro legla i zakačila se o ivicu montažnog profila. Broj potrebnih krstastih vezača odgovara broju tačaka u kojima dolazi do ukrštanja između montažnih i nosećih profila. Kao i u slučaju nosećih profila, treba nastojati da što veći broj montažnih profila bude iz jednog komada, to jest bez nastavljanja. Kada se postave svi montažni profili, neće škoditi da se još jednom pomoću lasera ili libele proveri da li je cela konstrukcija dobro iznivelisana. Ako se montažni profili ne nalaze svi u istoj ravni, ili neće biti moguće ušafiti gips kartonske ploče u njih, ili će šafljenjem doći do natezanja i krivljenja ploča. Pre šafljenja, ploče treba ukrojiti prema obliku prostorije. Tamo gde je neophodno, treba otvoriti rupe za kablove ili cevi. Ovo se radi pomoću gipsarskog noža ili pomoću krunica za otvaranje rupa u gipsu koje se montiraju na šafilicu. Nakon što se ploča ukroji, ona se podiže do plafona i šafi u montažne profile. Šafljenje se vrši pomoću vijaka za pričvršćivanje gipsa na metalnu podkonstrukciju ili ti vijaka za gips metal. U slučaju šafljenja prvog sloja ploča debelih 12,5 mm, koriste se vici dimenzija 3,5 x 25 mm i ovo je jedina dimenzija vijaka koja je potrebna za izvođenje izloženog rešenja. Vici treba da se nađu na međusobnom rastojanju od najviše 17 cm. Koliko je vijaka potrebno kupiti, nema smisla tačno računati, jer se kutija vijaka uvek može lako dokupiti ako oni zafale. Okvirno za prosečan posao, broj potrebnih vijaka meri se u stotinama. Spoj dveju ploča treba da dođe tačno po sredini jednog montažnog profila, kako bi obe ploče mogle biti ušafljene u isti profil.
Poprečni spojevi ploča u susednim redovima moraju biti razmaknuti jedni od drugih, barem 25 cm kako bi se izbjegli nestabilni krstasti spojevi. Također, treba voditi računa da, ako nije neophodno, nigde ne dođu mali parčići gips kartonskih ploča. Malim parčićima smatraju se svi parčići čija je jedna dimenzija manja od 40 cm. Koliko je potrebno gips kartonskih ploča može se dobiti na osnovu šeme postavljanja u konkretnom slučaju. Ipak, umjesto preciznog proračuna potrošnje materijala, ja obično napravim grub proračun na osnovu koga odredim koliko otprilike iznosi 70% potrebnog materijala. Kada radovi uznapreduju tako da većina ovog materijala bude potrošena, ja jednostavno dokupim onoliko materijala koliko još fali. Osim što se ovako štedi vrijeme koje bi otišlo na precizan ukupni proračun, štedi se i prostor na gradilištu što povećava udobnost pri radu. Posle postavljanja ploča nanosi se ispuna. Sečene ivice ploča moraju se izgirovati, to jest oboriti pod uglom od 45 stepeni, kako bi u njih mogla da zađe potrebna količina ispune. Ako želite da saznate više o ispunama i trakama za bandažiranje, pogledajte moj video posvećen ovoj temi. Spušteni plafon izveden je i u hodniku i u kupatilu i može se preći na narednu fazu radova. Ko nije ispratio šta je sve do sada urađeno, može da baci pogled na playlistu renoviranja salonca, a mi se vidimo u narednom videu. Svako dobro!